Kurumjari ISCOM discussion time yang tabi ba khwai khibik punong po han mukta daran kumalai khuran no taram mukchari kai kunbuchari loina na ngasi ai khoina khanan na bada thamgadori ba topic asi work culture of social worker heba topic asini masibu khanan ne bas saruk ya bigada kai kunmajara ba gesing han mukta da taram oksari Dr. Soraisam Manauton spokesperson MPCC oza Manauton taram oksari kai kunbuchari thagachiri oza mathang da oza Sarat Salam political activist oza sarpusu taram oksari kai kunbuchari thagachiri oza ai ahan basi oza Manau ton laksage spokesperson MPCC da laksage oza akoi gi state sida akoi Manipur state sida tongan ba makhal gi koi social worker kaya marum leiri ba sing sigi manungda political social worker sing sisu amani hauziki matam da akoi gi Manipur sida akoi gi huzik unrest situation amasu leiri swai matang sida communication organization critical thinking active akoi gi active oiba aduga self care aduga cultural competence asina chingba koi gi patient oibana chingba punamak singasi aikoi karmaini yengbi biari karmain thambi biari usa. Thank you. Topic si yamna nainabda yamna kanaba Manipur gi miyamda amati tabiriba singda pungning loksing oigadoba topic ni haujiki Manipur da koi sahi ani pharakadorba tha taraga nipan surba Manipur gi violence tawriba swaida simbagi topic si nainabda matik jai matam jai akoina Manipur da thoiba issue myam si koi political ga mari leinaba kaino oi tawi akoi gi political discussion natraga political dialogue na lotion gidoba issue ni sumaina Manipur da loiba naidaba issue myam am lei chochba issue political dialogue amadi political consciousness na lotion gidoba issue sigumba si lotion na bahona rakpa matamda assembly da phamiba mihut singi hai singba makoi gi intelligence makoi gi academic ki oiba area da pak chawba adagi makoi gi field da expert oiba simba mayam amagi darkar oi constitutional knowledge matik chana leba mathau tai aduga leba ki damakta kari tawsige kari tawroidage haba khanthaba mathau yamna darkar oi lawi ani MLA sing asina sigumba Manipur gi lairiba maru oiba issue myam sa masigi hawrakpham amadi masigi karomdagi lakhibno habigi masigi history myam ji nainadragadi amadi khangdragadi Manipur da laiba issue si losinmang yaroi sahi lisang sina sahi kun thra changna honarakpa Manipur manungi issue myam lai hoji phobuloi bagamde karigino da maswa da political will watpa political gi haisingba watpa academic oidaba loinana constitution gi knowledge mapung phadaba amadi officers sing na haiba du da dum yes and misat kibdagi ngasi gi film si tarakibani maram maduna lakchaning ba point di Manipur gi loiba naidraba sigumba issue myam ji loisinaba Manipur na thangnari ba state singa aphaba mari thamnaba Manipur na hana dagi hauna laijaramba yamna pothok sathok phaba yam resourceful loiba yamna nungai ba dugum peaceful loiba state tu amona oiba ngamnabagi damakta Manipur gi assembly da phaba mihutching asi yam matik chaba mathau tai hairiba matik chaba mihutching asi khanna na bhonabda haujiki Festival of Democracy na koi elections da tawrisi koi yam chemdong ngai lei election maya da kanagumba senjau paiba drug karba tawruba natraga huran poya tawruba natraga any other unfair oiba minsagi sen talaga senam paiba mayamna lairba praja sing asida mitha laga matek khara da tha mani da hekta social worker habisi maikhum uppaga senjau si chai tharaga mandai da Praja myam ju pangtha laga mitrangi shakti mana bhochi kasil laga assembly gi sit ta phamjilak padagi makoi da constitutional knowledge laitaba makoi da lebak lengak lon gi idea laitaba governance ji kai no khangdaba Manipur gi root cause ngasai gi Manipur gi issue myam ji gi core issue myam ji gi knowledge matik chan le hogdaba myam duna sena mai mitha laga praja myam gi mandate namdana lawraga force landing na vote kasilak padagi assembly da ui dana phamdana Laibagi kari thoi kari maisai karom mai sai si gawan mutat kadage national central government na Manipur ye bam ye si kai no aduga Manipur na hoji go reiba global pictures da Manipur gi importance hanjare si kari no ka si masi khan bangam da ba
adu me ngasai gi so called social worker ne na masana title pijabadu me amduna electoral politics te yauksil akanda assembly de phamjala kana mangthokpadagi ngasi lebak punu wari bani ngasi manipur thoi ba violence da manipur gi MLA humpu gi banung da te namadi kuki gi masagi oina tongana lejagre anba namada leptana somda yangkhai ama lehori bisida ngasai gi lebak ki dongta ting thok ne ta laudaba makoi kok sungsin nadaba divide lul tawba wakal jam ta puthokpa hitaba solution puthokpa hitaba strategy puthokpa hitaba adagi lenga ki luching pure loi besidagi su solution ji kamai puthokadagi habi strategy yat pangamdaba somdagi mainland lomdagi hairak padu da ji jai ne tawro sum inarga leibisa masi manipur gi constitution mu khangdaba akoi gi manipur na kamai tawdna independence wala mi manipur gi kamai tawdna constitution je india dagi hana li raga leiraba dugumba ina khullaba dugumba cultural kaino myam ji khangdaba manipur gi geographical importance myam ji khangdaba manipur gi heritage myam ji kai khumnadaba singuma myam sina maram moidna ngasi di assembly de wapta khanadabdagi assembly bu mini mapani kakta phambadagi mihut amatagi wa singang thok no bitanja ji pidabdagi ngasi di koi khujo khara ni hariba kuki gi kaino khara na hol bi yoji ngasi bobu sop to ngamde india government na micham khai nai ni yeng bise manipur gi lehurbe MLA myam jina amat to na lingjen manana thengai na ngamde loina constitutional knowledge sinarga irang ji kamai no singedage habi gi strategic formula ma prime minister da na home minister da pibangam masi kari no habida phami be MLA ji ga ayamba sarukti masai aina matakta hajekhriba so called social worker chen pai ba drug karba to ba chen karba to romba tongan to am karba to romba mayamna nampu da force landing da MLA ji oisala kan assembly da phang pade kari to gedage kari haigedage kari karom site chatkedage khangdabadage MLA gi tolok tu sarage MLA gi allowance tu phanga tu panglai leibidagi ngasi di leibak sha ngak yore ibne ba sandrem bi madi ngaksam yore habdo adugi phibam du yoksilai sha ngasi gi MLA myamna matik chadabadagi ngasi gi MLA myamna makoi gi tawgadaba thabak tawdana tongan masagi individual level da masagi personal level da magi nungaina ba kana na tawgibadagi sokpani marmaduna patriotism gi wakhal leitaba aduga lebak nungsibagi nationalism gi wakan phawdaba collective idea leitaba loina resourceful loidaba academic oidaba siu mayam sina khoigi social worker ne hairaga miyam hut orakpani thokpani maramaduna ngasigi discussion tabiri ba miyam da khoina appeal tawjaningi madudi lebak pu nungsigedaba lebak ki awana da yawona dana lakba aduguma sengba mayam gi thabak tawgedaba adugu mihut miyam da aduna kaigum assembly da kendra gi mihut ni haina thokla gadi ngasigi manipur gi imana si yona wari bisa waroi ngasigi mai chai bisa nahana mutat piyar bane sigi pibam bisa tawra ji chahi lising jo sigi irang ji loiselwa aduna koina siumba maming maikhum uppa social worker singdagi section biu aduga election matam yorpada prajamya pangtha bigano achumba mihut khana na hona bada handakte maroina inkhalai ban harol singe choba rol lai adu manipur na amukta mikap thoga ngasi wari basium basa mona itihasa halaktana ba puari we horga da basium ba amamba misinga sa amona manipur gi itihasa halaktana bi damakta inkhalai ban harol sina toba rol lorga allaman chalche manipur gi miyam punung bhap taminaraga hadakti simba maikhum up social worker miyam ju maiti pirase makoi simba electoral politics tagi labna tanthokiji aduga changba yamna taseng lebak ki dong seba tor kadong myam khallaga miyoi hompudang assembly da phamanji matamda manipur se sana leba on da bribe du yengsi namoi je han bi thambi ban se kan lak se oja sar salam lak se oja ane sai han bada thamjaki ba communication organization critical thinking active listening aduga self care aduga cultural competence patience masina chingba akoi gi leiriba mayam siga iroina na sai gi social workers help individuals and families and communities find ways to recover from substance use. Uzagidi han boina kuina work culture of social workers kamain thambini. Work culture gi sida latringai da khwai ahan bada akoi manipur da confused the report ama lay social worker haiba wahi simakta ko akoi political worker natra political activist haisina amane political activist or political worker or the mahak certain political party amada certain political ideology amada belongs to gadabane madu high riba
madugi ideology do implement tawrakan aikhoigi leibak si phagani haina yathokpa lambi amada chatlaga thabak tawbane ne political workers singi thabak se aduna hai riba akhoigi mahakna thajari ba ideology do aduna taiba lambi du da chatlaga haidi bhar ningtambada akhoigi Gandhiji ki ideology amani dana akhoigi ahimsa haise ahimsa na athoibani haise akoina magi se akoigi basic resistance ko ko Gandhiji ki se haidi British ki sipai kari kara aduga thengna ba se akoi ahimsa oina non violent thengna ba aduna jo akoigi maithi ba pi ba adu ngangri badune ba si magi political thinking amane Gandhiji ki ana mai tolerance adudagi hairiba ahimsa si naraga bharati nation se semgadabni hairine ba amning tamakandan tolerance religions ki tolerance yang thina ba khotpa thadok pa kwa si sangna sida traga sina political workers singi tawgadaba akoigi thabak amane ade atopa amana akoigi social worker ga aina confused tawi haise social worker ga philanthropy ga ani se akoigi kadai da khenari no haisima kauthoeba aidi handakta legidaba ratan tata se khudam gi masakoina haira kanda prithvi pumbagi ngasi phauda pokhiba chenjau paiba singi manungda khwaidagi chawba philanthropist ne khwaidai chawna covid ki matamda atai akoigi ambani adani khoidi moi first tare second tare taw leini dana covid ki matamda akoigi miyambu kannanabagi akoi dan tawrakpa matamda ri ratan tata na khwai mamang thaiba 1500 crore donate taweba prithvi pumbagi makok thangne adu ma vote lepke haide prime minister oige haide ma industrialist oina laibak si chawkhatna ba ma nationalist khwaidagi chawwa nationalist amasu oeba at the same time adu ma vote lepga prime minister oige haide ma industrialist oina laibak pu seva tawke haiba adu ma philanthropy project ta haidi tata groups ki aikoigi paisa Chendong Pumnamak se, share Pumnamak tagi 66% se, masi akoigi magi Tata Trust level. Aduna ne akoi Cancer Hospital, adu ada Tata Institute of Economics, Tata Institute of Social Science, Education da khangde amada khangde magi mana donate tawba yaba akoigi magi trust tu dagi loi thadaraga laibak si seba tawri ne. Si philanthropist ki culture ne basina. Ada social worker hai ta agadi social worker hai sisu samaj da leiriba awa ana kari kara asoiba mayam se masigi marakta thabak tawdana akoigi awa ana mayam du dagi samasi akoigi landhoktana porakna ba khunai se chawkhatpa maigei rom da porakna ba adagi phattaba idea singi mayokta thengna dana akoigi mi singbu gyan ta handana adugi thabak tawwa dagi orphan hairo adudagi ahan noiraga akoigi seba tawinaba mi leitaba hairo adugumba singi akoigi seba tawnanabagi akoigi sangstan likhatana khotana tawbase sina social worker gi thabak ne ado ahumse iyan yan chanareba manipur khari akoi uri se ahumse iyan yan chanara kanda kaidawrage haida akoigi bureaucrat officer amana ai broker officer dagi mantri oiba khotpa kaidawa aikoi bu lun tawbiba yamba singkari sing yam yawi ko moi chu waru wa yade kai yin broker officer amma oiramaga akoigi vote manak da tha taruk muktanga wa ikanda akoigi kaino se akoigi vote lepani haina lauthoga vote lepani lautho social worker achauwa ma akoigi kainogi jagoi raski mahadeva thadarak padokna donglong mang tara aneba ade magi broker gi sakti du sizinaraga taluba paisa mayam du na social worker gi mingda age club ki naharon khomjalani ama tawrani ade tithaja trapurani ama tawrani si social worker on khal eva ade my ultimate magi goldi adu gi goldi mi singbu miyambu misli tawraga vote lepaga vote ka ba oi leirameba madu social worker na teba asengbadi adugi akoigi sigi confusion se sidagi akoigi kaino tawdana akoi masi masak khangba ama mai mathaudo haide kai bureaucracy amana ayamba kanda bureaucratic officer amana IS officer oiramaba IPS officer oiramaba achauba pham pairamaba mi amana akoigi vote lepaga mantri oiningba haise sidai sida khwaigi magi opportunist oiba
सुविधावादी ओइबा अखोई पोट अमा मनुंग दा बराबर लोटना लेनेबा कइनो हाइदा अखोई की डेमोक्रेसी की चटनबी सिदादी अखोई की लाइक हाइगेरा हाइरोइरा अमा तौगेरा अखोई की इलेक्टेड पर्सन तो अदुगी याथंगदी लोइ चटकदोरि मरमदी इलेक्टेड पर्सन दी मियाम की मिहुतनेबा डेमोक्रेसी दी मियाम की सरकारनेबा अना मियाम न खनबदुना खाइ चावबनिना पर्सन दु नतेबा चावरिसे मियाम न सिनबदुदनेबा अना अखोई फनायाम न चावबा अखोई आईएएस ऑफिसर ओइरसु मागी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तुगी याथंग अदुम चटलिदना सार हाइनिदना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तुगी अदुना मा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तु अंतंग ओइनिंगबगी सिगी अखोई कई कौनी मसे अखोई सिगी अपाम्बा गी लांगसे सिदा थुबा मिसिंगने अयाम्बा अखोई अयाम्बा अखोई अदुना कयुं कांदा माना अखोई अरोइबा पेरियड की मागी कइनोसे लोइना अखोई कुपना अखोइना मनुंगदा कई लैगे से येंगसेबा येंग तारबोइदी मनुंगदा थिल्लगा अखोइना येंग कांदा कुपना येंगसला कांदा कई उगे हेदा अखोइना ब्यूरोक्रेट अमना भोट लेपनिंगा अबा हुजिकी महाक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ओइना थबक तौनिंगबगी मंगुंदा इथिनसे लैरबा अदु तारादी महाक की अरोइबा मतंगी फम थादो अमदागी चही अनि अहुम से ख्वाई करप पर्सन ओइरकने ख्वाई करप पर्सन ओइरकने भोट तुगी हाइदी महाक सपोजिंग डीजीपी ओइरोने सिपाही लौवा हाइदी पुलिस मचा मसु लौवसी मोइगी खुत्ता अयाम्बा लैदोइनिदना को लैदोइने अदु तादी माना लेपनिंगिबा केंद्र दुगी मी सिंगदो मतिक चागेरा चारोरे हेन हापचन होरकने मेडिकल डायरेक्टर ओइरोने नर्स लौवा खंगदे अमा खंगदे चंप्रासी लौवा खंगदे मा लेपनिंगिबा केंद्र दुगी मीदो मतिक चाइ चादे खंगदना हेन हापचन बा होरकने ख्वाइ करप प्रैक्टिस से तौवे मोइना सिगी करप प्रैक्टिस तो अखोई लैबाक सिदी चाउखत्रिबनिना इकोनॉमी की अवाना सि याम लैबनिना अखोई मखोई अखोई कनबीबा ईश्वर दौना अखोई थबक मचा अमा ओजा नाउतोन को थबक मचा अमा तक लौना लाइरबा इमुंग अमदा हापीरदी ईश्वर लापगुम्बनेबा अखोई लैबाक सिददी हुजिक्ति अदुना अदुगी खुदोंग चाबसे अखोई लौरएबा अदुना तौहम थोक्तबा रूल्स करी करा लोइनमक्से अखोई थुगाइरगा अखोई कइनोसिदा अखोई सिगी थबक सि तौरप मीसिंगदो अदु भोट कायब अखोई लैबाक सिदा सि मिट मांगदा लोइ थोइबा ngaktaniको अमना अखोई रंजित नंगासाय हाइदेबदा मागी क्रिटिकल थिंकिंग की वासे डेमोक्रेसी हाइसि कइनो हाइदा डेमोक्रेसी हाइसि कइनो क्रिटिकल थिंकिंग यावदना क्रिटिसिज्म यावदना डेमोक्रेसी अमा मपुंग फाबा यादे हाइदी अखोइना हुनबा हाइना मैतैरोंदा वाहै अमा थोएबा राजनीतिदा ओजा मांग नांगना हुनरा नांगना असि नेगेटिव ओइबा वाहैने सि क्रिटिसिज्म हाइबा याय डिस्कशन हाइबा याय डिबेट हाइबा यायबा लोन से मसागी यावजरीबा मागी यावजरीबा अदु हुनबा नते हबा हुनबा हाइरदी नेगेटिव सेंस चटलेबा लैबाक सि सुमाइना तौरगा फनी हाइसे अदुदा अखोई डिबेट तु तौदोइन हेबा अदुगी डिबेट अमसुंग डिस्कशन अदुगा क्रिटिसिज्म अदुदा बेस तौबा लैंगाक्तुना अखोई लैबाक तु चाखनबगी हुजिक्की अनौब पृथ्वी सिदि अमत्त गायरबा लंबीनी सिदगी हेन फबा अमत्त लैत्रे हाइबने हेबा डेमोक्रेसी हाइसे असेंबली डिबेट हाइरिनेबा असेंबली की मनुंग दसु मपान दसु इवन असेंबली की मनुंग दो अखोइना एजुकेशन की पॉलिसी की वा अमा हुजि ओजा अनाउतोनसे स्कूल की फाउंडर नेबा को अखोई एजुकेशन की पॉलिसी से अखोई सिदा सरकार की स्कूल सिंजे फत्री से सिदै सिदा अखोई छात्र सिंजे तमद्रि से तमहन्नबगी कमाइन तौसिगे हाइसे अखोई ब्यूरोक्रेसी की लेवल दा अमा की लेवल दा हेक्ता वारे धक लौरगा तौबना यारोयबा इवन असेंबली फमद्रिङैदा अखंग है एजुकेशनिस्ट मयाम तौदना सेमिनार तौदना डिस्कशन तौदना कॉन्फ्रेंस तौदना अदुदगी आइडियाज मयाम दु लौरकांदा अदु असेंबली दा अदु की वारे तु रिफ्लेक्ट तौर अदि फनी हबा एक्सपर्ट सिंह दो असेंबली की मपान दसु एक्सपर्ट सिंह दो डिबेट तौना हनगदबनेबा ऐसे डेमोक्रेसी दा असेंबली मनुंग दु खक्त नते असेंबली की मपान दसु हिरम अमदा लंबी थोंगे हाइतारदी इंजीनियर सिंह डिबेट तौना हनतायबा नत्रा अदुबुनेबा अदुगी कल्चर से लोई मांगदना क्रिटिकल थिंकिंग जो फंगनी अदुगनी एक्टिव लिसनिंग जो फंगने एक्टिव लिसनिंग याम वाइजे जा अखोई हान बि थंबिरिबा मथंग से कनो लाक्सगे ओजा मनाउतों लाक्सगे स्पोक्स पर्सन एमपी लाक्सगे ओजा अखोई theory of political culture हाइगद्रा मसीदा कोई मसीगा मरी लेना टू बुर रिलेशनशिप अदुगा एडवोकेटिंग काउंसलिंग
ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯅꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯕꯨꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ electoral policy sida election gi process sida khoi khudakta ngasai oja kano sarat nasu thambiba contractor mo oiruraga adigi khoi kano mo oiruraga khudakta khoi vote nongini da ngai ra kanda social worker ne na thola kanda ticket tanabe te yoksalakpa ad vote etele pe yoksalakpa maduduna ngasai gi mamang dagi miyam gi thabak khara tawjage na khoi gi khanjaraga leijaba kathokjaraga honaraga lakpa vote ka ga daba mi do हानगी मीना फत्रे फत्रे हाइनरब मीदुना कागी बियाबगी खुदोंग चाबा चांस लौगी बियाबा हाइदि भोट तु थुगाइनब थोलकपा दुगुंबा सोशल वर्कर सिंगसे मसी कोइ वर्क कल्चर लेबा सोशल वर्कर ने हाइना लौबा याब्रा अदे कमाइना थम्बिबि मसी याम चुम्मी हौजिकी मणिपुरगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दा येंगगदि हौजिकी हाइबदु चामगी मनुंगदा 70 80 दि चुम्मेन लवे हौजिकी फम्मिबा एमएलए हुंपुसिगी मनुंगदा अयामबदि हौजिकी दुमाइना याम शॉर्ट टर्म दा अथुब मतम था खरदा सोशल वर्कर नि हाइबगी टाइटल जी थोनजरगा माने तालखिबा पैसा म्यामदु भोट म्यादा चाइखाइरगा चमजरब मणिपुरगी प्रजा म्याम से मोइथेम तौरगा अदमाइ काखिबने यामबदि मणिपुर प्रजा जो दुगान पंगबदि नते मणिपुर भोट पीरि प्रजा म्याम से खोइना सुमाइना यामना हंदबा पंगी खोले हाइदना खोइ खनबदि लानगनि मणिपुरगी सेंतोंगी फिल्म फत्तबा अदगी इंडियाना मणिपुर की तोंगानबा मियेंग अमन लैरिये मणिपुर सी अदुम निहल्लगा नीरगा अदुम थोंजिन द लेफनबगी चटनबी मा इंडिया गवर्नमेंट अदुम थंबा हाइतारे करीना सिना इकोनॉमी की ओइबा इंडिपेंडेंस कोइ फंगजदबा सेंतोंगी अवातपदु लैरमिना इंडिया गवर्नमेंट की थोंजिन द बिखारी ओइ लेपुबा बिखारी ओइ लेपमनिना मतमदा इंडिया गवर्नमेंट नकोइ सेंदु पीरगे नोइ सिम बजिमदि तौ नोइ सिम बजिमदि तौगनु हाइबगी डिक्टेट छे दोज एंड डोन से असोमदगी अखोइ सोंगी गवर्नमेंट से तौबी बाइतारे मदुना खोइ गवर्नमेंट सिनसु मसागे पामदु येस और नो से हाइब ngамदबा काइगिनो दंग साइगी फाइनेंशियली बेगर ओरना मिगी थोंजिन द लेपिबनिना अदसी इंडिया गवर्नमेंटना मणिपुर की हौजुजी मी अमदा तोली पैसाजी याम तोले हौजिक मणिपुर की मिरोन ममागी पिबुंग द लरिबा अंगांग नवा भावदा सेंजी तोलबनी अदु मसिगी सेन तोलिबा म्यामसी इंडिया गवर्नमेंटना मणिपुर सी यामना अखन्नबा स्पेशल ओइबा यामना यूनिक ओइबा कैनोमदा इंडिया गवर्नमेंट 1949 दा मर्ज तौखिबनिना अखोइगी सोवरेंटी जी पूरा यामना अतैगा मानदबिदि यामना स्पेशली अखोइजी मर्ज तौखिबनाबा अदु ओरगदि मर्ज तौखिबा मतमदा यानगी वाफमजु लै अदु म्याम ngakte इंडिया गवर्नमेंटना मसिगी हैंडिकैप ओइबा जि पांगथोक्त्रिबा थबक म्याम लै अदु हाइजेनिंगी 1949 दगी मणिपुर सी इंडिया की पार्ट अमा ओइरे अदु मणिपुर सी यामना निंखा तमना पांजरंबा इसागी सोवरेंटी सी यामना हाइना हुमना तौरंबा अखोइगी कैनोमने अदु ओरगदि मसिगी ओनर सी थंबिरगा इंडिया गवर्नमेंटना मतम अमदा मणिपुर की सेन थुंगी अवाबसे पुरा कोक्पीनबगी अमुक्तदा अमुक्तन कोक्पीनबगी पोस्ट तौदे मखोइना सेनजे दुम तोलहल्ली करिगिनोबु मणिपुर की एनी लाप गवर्नमेंट से मखोइ खुबा मनुंग थम यानबने हाईवे से तुम थिंगलगा अदुम थबनी हाईवे सी हाईवे थिंगबा हाइबजी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मंगना आइने यादे हाइरिबने नेशनल हाईवे हाइबजी थिंगबा यादे बट जुबा आइने यादबसे मणिपुर द फोंग अदुम थिंगी लालोबा नहारोल सिंह और लालोबा साबा नहारोल सिंह ना लंबी से लाइब गाड़ी सिंदगी मी सिंदगी टैक्स लौदना याम फोंग न मदु सेंट्रल की फोर्सेस म्यांगी केम लरिबा खोलि मखोइ मिटमांग दम तौरिबनाबा अदुना भारत त चनरिब संविधान की चनबी पुनम मणिपुर तायो नै मणिपुर ने तोंगानबा लोम चटपदम तौई अदु मसी इंडिया गवर्नमेंट की अपामबने अदुबु मणिपुर की प्रजा जे दुगाना पंगबा दुहाना सिंगदबदि नते इंडिया गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन जी चटनद्रिङै इंडिया ने निंखा तमद्रिङै मणिपुर ने हाना निंखा तमबने अदुगा इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन चटनद्रिङदा मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशन चटनदना अखोई इलेक्शन तौदना मदुगी अहानबा 1948 दा मदुगी असेंबली का फमदना कोई मणिपुर से इना खुनब कैनोमनाबा
to India dagi yam thak wang khazan adu sum bayam na thak wang raba Manipur sa India da sang bidagi di India gi economic policy ade tongan ta mo khoi external policy mi an Manipur da chalai laga khoi Manipur sam sondhan be wa ne ba masi gi sondhan besidagi Manipur ji economically yamna phibam choe ba adiga khoi gi sidal le jeri pothok petrol oiro any mineral gi ba tongan to put mi am je khoi Manipur gi khoi gi sa gi kanona khoi gi kusira sida lokthok pa ya hande masi gi restriction government of India gi mai le na department sin na thami ar siu Manipur thol ka dori ba thom ba ya na khane ba koila oiro petrol oiro sana oiro aduga any other copper oiro leidana ko mayam si Manipur government da masi gi free kano si piraga di masi tholak ka do mayam si gi kano product mayam do na Manipur gi sen thum na kaya mateng oi ni adu Manipur di adu su ya hande akoi gi Assam ka ina khuli je Assam gi oil refinery na ina khuli ne ba makoi gi cha bagan ina khuli ne ba Manipur du Manipur da platinum phangi Manipur da sana phangi Manipur da petrol phangi but khoi Manipur government ma de extract tong nu gi khoi gi power like de si central government gi kai no ma sang he to si central government ma du paisil la thami ja Manipur gu ma merge to gi ba yamna specially mayang ma da top mong na merge to lam da ma mu oi ga di madu gi bilateral relationship gi tan khoi question le ya adu sumani hiram khudi makta Manipur da thamai salam ni na Manipur praja ju ware ana khoi di hingna na bagi da makta hotna rak pagi stage ma da le re adu sana bla ti ta ken dang na khoi mi te gi ahlam sing gi pawruk do sana bla ti di thang pai re anu election gi matam da praja sing gi leba ki ning bagi amagi phanam ngang ba yai but imung du le ba ching phu di yaw gu du ching du di le ke macha masu chak pi jana ba le te adu ga di mama wi bi du na chak chara am thong na ba magi mapur wi bi du hidak le ba ngam na hon na rak pa macha gi tuition gi paisa pi na hon na da sen dar ka oi ra ba hai ba sen du di kamai to ra ngai atien ma matam da so call social worker oi ba sen jaw pa me am na changa ga paisa du pi ge hai ra ra ba adu matam di election matam na tho bai na paisa du lok chale magi family gi maintenance ki adu sen du lok chal lor ko bani na mioi ba hai je mai te di dharma su yam chat nei do adu mi gi sen du lok chal lor ni na ka hai ba gi thamoi de su ka nom le re maram maduna du mai tong da pam da na ai se isa gi thamoi si yaning da na adu chat thi bana ba adu ngasai gi matam kuina da gi social worker ojeratna miyam gi seba tong jari ba miyam du di kuina tar pui warak pa hai bam ju lai bani matam sang no hona rak pa gi amadu tha mani da force landing tok chalak bana ba aje han gi wajarak pa mi duna lising am tang pi na ba hona ba da wari dura amadu lising yang kai pi chalak bana adu lising yang kai pi chalak ba du di ngasai gi somda voter oira karu mi du di ngasai lising yang kai du chat ki bana ba sumai to na atien ma matam da short term da MLA oira kharabani na makhoi wakhan kari khala MLA oi ba ka chi yam no aru ba thabak nate masidi yam live jani tha ni humda kai no khara ngari nungli khara yelaga heta ka ba jani haba yam na live thinking ma khan khra ga di koilas thara aroi lambi thong khema aroi ithei lokhong da thawa sara aroi school college gi bhap changa aroi maunda education ji yanglen charuni lebang gi development gi kai ji mangon changa aroi ba mai da heng pho matam da tha ni humda mu han gi mai to lo re khala ne ba sumai ni sum khan ma mayam ji mele wai da phang khra ga di leba ji kai chaw khala da ga anu phul ho ta bani lambi le khom thok ta bani yekna bana landar kom tam da ngak thok pungam da ta bani mi gi ne mele tara khak le da manaraga makhoi pulap manaraga hekta tawmine heba akhoi gi na somda le hori ba khoi gi yankhai le hobu da khoi gi kanglup che mari nga thwe achai BJP manung da su ko adra masi kari gi no habda ngasai gi praja sing bu amna nungsi bu gi wakhal ma phawr khida ba atien ma matam bi ja job thadar ga vote kar khib do aduna ai gi di mathang gi election gi pisa hanjan na hotna ban ma thawni ai na ngasi mit gi pi phanam tar su ai gi pi gi maman lei roi adu sharupudi hayeng election matam tha nium du da ai na praja mitrang gno phara lore na madu gi sen je hankan na bon arak pada lebak myang gi ai phathorang gi sangak tabana maram aduna sigumba atien ma matam na social worker oi bu mayam se masi electoral politics ta Manipur gi gyan tar myam na mo ji boycott to gadam na ba mo sigumba ji sim tawle di Manipur gi itihas gi maroi ba mangthar kani Manipur da amamba numit pangthok ko masing helakani Manipur gi mikap miraw khol nong magi khoi tari bi ji hen lakani maitai nu pising na pungau khelaga awa phongdok pa ku da lai kat pa
awa teng tha khol sanskar gi mai khuna manipur gi itihas pungthan than na ba adugum madu tawgum si hair gadi akhoi sumba aten ma matamda social worker oirakadaba work culture yaudaba tawsin na tat pat ki dugum social worker myam do aduna lengak lo da changak na bugi lan banja khoi thinga thamje changhan gum je na myam haijininge mathang sei oza salam to laksake political activist oza ko gi mayam nadi ekoi si corrupt practice gi chang je yamna wangre yamna corrupted oiba ade free corruption si oiba ngamdre corruption na adum chin da haina bangang na ba na class 9 10 tam khulak pangang ade amasu adagi na khoi gi master lorba phd lorba ba adu icham chamba guardian khoi gi senior citizen lorba busi corruption na ha ba de adum hai chin da masigi muthat na nabagi pambai je masi karon dagi laga muthat ka dagi hai bududi iu unadaba madu aikoi vote ki matam da soidana oigadaba mali oza manau to na budi ngasai gi leiriba policy myam du thambigre ado oza gi wakhalon dadi ngasai gi work culture of social worker de khoi ngasi thamjari sisiu social worker sina magi ngasai gi keno si magi thabak sing si tawrna ba communication organization si tawrna ba si hona ba matam da wegi cultural competence na sing ba si leirak na ba hona ba matam da magi phirkhau gi pesa du putho work to taw hawre hawr kan da ngasai gi magi election do mai pakhar kan di magi returning du gi damakta corrupt practices sa tharak para swai matang sa kamai thambini Ranjit akwai freak out dagi putho aga taukiba haido aduda akoina khanaga doise kai akarino haida akwai gi sen singsi nongthak tei tarak pa amta natte paisa ai sin nongthak tei tarak pa amta natte akwai gi maram chadana akwai gi mi amana paisa khangpai pai khala adi achumba lambi da paisa tan ba sungoi oiramoi si logic na haiba potne ba si ai khatta gi mot na te mi mayam si loina wana sunom na ri bane ba sida paisa pai draga kanano amana lairik lai su kaya su haita ba ko sumta kanda mantri oiba yauri directly akoi gi maming mata akoi gi kayam chumba wari no khangde karigumba lal hoba group amana maphang pawo phumba dagi kanna khotna ba dagi akoi gi lal hoba group tuga aka khangna gi dana adugi thikada on ba dagi paisa khangpai pai khatana wari se akoi gi mantri ga oi gi ba adugi wari su kayam chumba lan bano haidudi subject to confirmation ko miyam na wari adu lina bane ba manipur se adugumba gi akoi gi mawong se paisa khangpai pai khatlakpa haisi chumna akoi gi thabak suba ama adu ahing tumba khaktana haidi aikoina akoi gi corporate acho sing se sisu nong madat amta semba nate haba moi muk akoi gi discipline laiba moi muk akoi gi suba nomba kanba akoi gi mi amta yawro het moi gi kaino punsi wari akoi pa kanda magi thabak tuda pura dedicate tawra kanda akoi gi paisa paiba mi sisu oiri ne ba adu nattaba da khangpai pai khatpa mayam ama akoi swaida tho isi akoi gi ojamana ko nga sai hairi do number 4 karwa tawrma yai adagi lambi thong do akoi gi tawrma yai china ga india ga 62 gi lan si da akoi gi bengal swaida lina ba arunachal daga lina ba wari ama lai ba akoi gi kamhaina akoi gi china na sathi na lakja khrino haida ko kai no haida akoi gi map ta thong nung lambi loi leiba india gi se ko ado sifai thajalu re na asen background da di lambi ju leiram da ba thong ju leiram da ko che da loi leiba aidi akash bin nai haido adu loi tau ki ba adu na maram oina chinese lan mi sing na thu na jar yok sala ga akoi gi Bharat ki lami kaim to ngam dabani haise Arunachal Pradesh ta Siliguri da kari da hujik chu yamna popular oiba akoi gi mayam gi akoi gi cha gi dukan da kari gi dukan da India sina haira di wari oi linari ba amane ba si gi India gi corruption du na mai thi bane na India da corruption lairam dradi adu thina akoi bu lakcha khiroi damni haise si gi wari lairi ne ba ana si gi corrupt practice mayam se si muthat pa haise ama loina mak ahak pu haijo haidi akoina makhada da sel loriba mi dudi taseng na ada voter sel loriba mi do
मागिदी ओजा मनाव तो नंगा साइजो हाय करे यामना तंगाई फदो मयाम लेमगनेबा मागिदी लायेंगनबगी पैसा लेतब मीदुना लौदोइने लायेंगनबगी पैसा लेतबदुदा अखोइगी भोट लेपकदबा था तरुक पुंग तंगाइरबा मी अमना सलागा लुपा लिसिंग यांखै पिसलमो मपादु लायेंगो फारो मिनुंसिदो अदु माना कनबीबने आई इपाबु कनबीबने अदु अखोइ इमुंग मनुंसिदि अमा खंगदे मंगोंदे पीरसिको हाय तामने हबा मागी लेबा नुसिबा दुदा खंगपोते अदु अखोइना अखोइगी पार्टी सिना नत्रगा अखोइना लेमना लायेंगबगी अखोइगी स्कीम अमा होगदोकनी हैना माइक्रोफोन दा हन्ना हन्ना लाउरसु लेमना लायेंगबगी स्कीम दुदि कोना लाक्तोंगिदो लायेंगबदी हुजिक मक धकानिदो को अदुना कारब प्रैक्टिस दा इराइ लाइन हेक्ता चटखियबा अखोइगी मीगी अखोइगी मरीस इमीडिएट ओइबा अखोइगी धका लेबसे सीना धका ले अखोइगी सीदा हुजि अखोइ मरुइदि अखोइ इकोनॉमी से याम फत्तबनिना मियांगी सेनथुंगी फिबम से फत्तबनिना अखोइगी इराइ लाइना मीसिंग से हुमदना पुबा याहल्ले इकोनॉमी सिना अदो सी होंदोकपा हाइसे सी होंदोकपा हाइसे आ मखागी मीदुदा सुम ताइना दना लेबसे आइगी वाखंददि मखादा ताइना दौनते मथक्ते होगदमनेबा determination लेबा political will यावबा लीडर खरा मथक्ता धका लेब को निंगथौ मचा नुपा ओइना पोक इनत्रा गौतम बुद्ध से वारी ओइना हाइरकांदा लोइनमक थादोअगा बिख्या निरगा अखोइगी मियोइबगी लान खुबमगी वादु छंदोरा इनत्रा अदम बौद्ध भिखु मयामदु थादोकपा मी करप्शन फ्री ओइबा मिनुंसी चावबा मी ओरहल इनेबा मकोक्तु चुम्बनिना अदुगी मकोक्तो अदु ओइगदबा अखोइगी राजनीति अखोइगी थौमी राजनीति तौवा मीसिंग सेमगटपा मथौ ताय मदु कल्चर तौवा मथौ ताय अइदी अखोइगी यूपीएससी की परीक्षा दा अखोइगी कैनो तौरएगा हैना ओकपसे आई बादोन तौरअसु अइदी चत्ते कया चत्ते से कैगिनो आइदा अइहाकना अइ चत्तारदि अइना हाइबदा नोइ साउदा ताय को नंग आईएस ओइरा पैसा चागद्रा हैना हाना हंगनिंगेबा अइदे रिसीव तौबदुदा टीवी इंटरव्यू लौबा रेडियो इंटरव्यू लौबा अदुदा नंग आईएस ऑफिसर ओइरगा नंग करप्शन तौगद्रा हैना हाना हंगनिंगेबा याम लेबाक से करम मोंग सेमदगी हैना हंगनिंगेबा अदो हुजिक्ति अदु हंगदी साउनिंगदी दना मीसिंगदी अना अदुना या चतबना फरे चतरेबना फै आई यावहन बिगनिना कैदो बोला अनबिनो हाइरकदोइनेबा अना सिदि लोइनमक हुजिक हाइरिसे अखोइगी सेंगना हाइरदी सी होंदोकपा हाइसे मकोक सि फबा चंगेबा अदु इतादि मणिपुर हाइदि चीफ मिनिस्टर से मणिपुर की ओइना चीफ मिनिस्टर नि दना मा फबा चंगेबा मागी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंग दो फबा चंगेबा मकोइ द पॉलिटिकल विजनरी ओइबा चंगेबा अदगी एमएलए उम फबा चंगेबा मुई फरदी एमएलए सु फरकनेबा चीफ मिनिस्टर दुना हुजिक तो इजे फाइनांस सु कैसु लोइ पैसाले मथंगी इलेक्शन की पैसा लेररोय हाइना अकोगी ठिका खरत अकोगी एमएलए सिंग सु ठिकादार लोइ ओलहले साउ यादे मोइ मयाम तौरिमिना अदा फाइनांस पाइरमने बिल लोइन थिंजले पिनिंग पीरे अदुने हबा करप्शन हाइजे अदे हौरिने हबा अखोइ लैबाकसिदा सी अखोइगी लनाइगी यंगथीनबा कैदौवा अमता अखोइ एमएलए सिंगसिगा मंत्री सिंगसिगा अखोइ अमता लैब नते हबा अखोइ सी पॉलिटिकल अखोइगी एक्टिविस्ट अम होइना अखोइना राजनीतिगी मियंगदगी उबदो अदु हाइबने हबा सिदा सौभमसु थोकते हबा अखोइना हाइरिसे अखोइगी मखोइबु चैब नते हबा अखोइगी मखोइबु फगतहनिंगदना हाइबने हेना लौगदब ngसाइगी क्रिटिकल थिंकिंग दु चलकदोइने मुइबु फगतहनिंगबने अइना क्रिटिसिजम पीरिसे अखोइगी माबु फगतहनिंगबने सिदा अहाक अखोइ मतम कितंग लैरदि अखोइगी कैनोगी वारी अमखतंग अखोइगी मथंगी राउंड आई कैनोगी बेदगी वारी मति हम हाइनिंग तो मथंग से ओजामनो तुंद लाक्सगे स्पोक्स पर्सन एमपीसीसी लाक्सगे ओजा खोगी इलेक्शन की मतम सिदा थोरखिबा पॉलिटिकल सोशल वर्कर हाइतारे पॉलिटिकल सोशल वर्कर इंटेंडिंग कैंडिडेट ओरनब थोखिबा सी पॉलिटिकल सोशल वर्कर सिंसी अदुम मसिंग यामना केंद्र हुंफुसिदा हिल एंड प्लेन अनि मक्ता दुम थोखिबसी मयामना दुम उनगी अदुबो मसीगी अदुदा थोखिबा इलेक्शन तौरमदाई था खरा वाटलिंगैदा तौगिबा मखोइगी एक्टिविटीज मयाम तो अदु इलेक्शन लोयरगदी मदुगी एक्टिविटीज सिंगदु इलेक्शन हेक लोगिबा रिजल्ट आउट तौगिबा अदुदा दुम पुलोय लोयरबरा
ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯨ ꯇꯦꯡꯈꯤꯗꯅ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯜ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯄꯛꯇꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯉꯥꯎꯆꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯀꯥꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯉꯥꯏꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯗꯤ ꯑꯩ ꯖꯇ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯉꯥꯏꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯇꯤꯚꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯎꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯅ yang ꯀ꯭ꯌꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯨ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯚꯣꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯈꯤꯗꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯒꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥ ꯁꯤꯕ ꯉꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥ ꯁꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯍꯣꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯪ ꯐ꯭ꯔꯪ ꯆꯣꯡꯉꯒꯅ ꯀꯤꯂꯣꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒꯩꯅ ꯃꯨꯛꯊꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯕꯦꯔꯤ ꯊꯛꯑꯒ ꯉꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯕ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯉꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯄꯣꯜꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯅꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯉꯥ ꯁꯤꯕ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯂꯛꯀꯤꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯟꯂꯛꯀꯤꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯇꯗꯤ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯩ ꯃꯣꯏ 400+ ꯀ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯒꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯒꯠꯇꯅ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯉꯥ ꯁꯤꯕ ꯉꯥꯏꯔꯝꯕ ꯕꯦꯔꯤ ꯊꯛꯑꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯕꯦꯔꯤꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯅꯈꯤ ꯇꯣ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯣꯡꯖꯤꯟ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯏꯃꯥꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯐꯤꯔꯥꯡ ꯀꯨꯞꯄ ꯁꯤꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯁ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯑꯗꯥꯅꯤꯅꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯕꯥꯜꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯆꯠꯇꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯗꯦꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯖꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯑꯣꯟꯆꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯑꯣꯟꯆꯥꯕꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯦꯠ ꯐꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯕꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯥꯗ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯇꯝꯌꯥꯗ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯀꯜ ꯑꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯥꯛꯇꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 60,000+ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭रे ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯣ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦल ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ 40,000+ ꯂꯩ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ MLAꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯗ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ IPS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 1 लाखꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯕꯣꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤ 35 लाखꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ 35 लाखꯀꯤꯗꯃꯛꯇ 1 लाखꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯃꯤ 35 1:35 ꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤ 35 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯨꯡꯉꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔꯗ ꯂꯩꯁꯤ 2,000+ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯄꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯁꯝ ꯈꯨꯖꯣꯛ ꯈꯔꯅꯦꯕ ꯈꯨꯖꯣꯛ ꯈꯔꯁꯦ 1 लाखꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏ ꯑꯐꯪ ꯑꯐꯪ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯇꯝꯌꯥꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯉꯥꯡꯂꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯑꯣꯟ ꯆꯥꯕꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯉꯥ ꯁꯤꯕ ꯉꯥꯏꯕꯗ ꯕꯦꯔꯤ ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦ
नत्रगदी ngасai corruption gi mamang gat nei nagi do corruption na ayor kane ba hojik BJP government na lautwe akoi gi kanu oi da corruption yaw da government guy akoi gi corruption yaw da government ni lauthuk che ado BJP ni government la pa da gi corruption gi chang ji kadai yor ge ji Manipur myam na khang ngai makoi chi minister munna bagi tawram bayai minister pham phang no phon ab da tawram bayai MLA jin chairman pham phang no phon ram bayai makan makan gi adagi vote ki ticket pi no phon ab da tawram bayai ngasai gi tha hum mari je social worker ba title da bole pai ba mi ticket phang no phon ab da kwa party president gi chau chau khodol pot pi ba adagi chau chau angam ma thau da gari lai bi ba sana pi ba paisa pi ba mayam amagi wari ji mayam linari ni khoi loi tai to aduna adumai to nam da ticket to phangjala adi government pai bi power sinner ga ngasai gi muscle power money power thada re madi praja su ngasai gi man ka di leibak si gi si kana rakani man leibak si gi si ngang kani man assembly su debate tor kani ga matam to khana banang de ngaki ngasi hai bisina yeng den manu we Manipur gi economy phat bani na now is the most important time in am leja ngasi na kwai gi hojik na kwai gi maru matam ne do ngasi even mi si gi hona ring da yeng wa kan khan basang de akhoi gi tongan to am party na se even communist party na hai akhoi ne government pai ra gi khoi congress ju hai khoi ne government pai ra gi khoi tungi narol sing gi dam si tawni khoi Manipur economy da si tawni lukra bi sing gi dam ta si tawni Manipur gi nupi sing gi empowerment gi dam ta si tawni na khoi package me am lau thwe ba but hayeng tor kadau sing do ngasi gi darkar oi bu kambu sing ta de because of financial constraint me am duna maram aduna laira ba hai base masigi bhut china yot laga lai ba matam da mioi bagi wakhal loksing ka sa matta sang bazan te mioi bagi wakhal loksing de lari ba hingna bagi fajar ba theology mya Gautam Buddha gi shastra Mahavir Jain gi shastra Lord Krishna gi Veda dagi lokthorpa Gita dagi lokthorpa Mahabharata Ramayana piri maitai puari na piri ba makan makan gi dharma gi jamangan khorakpam chaw punamak cha ngasai laira ba ba bhut chini yomjal laga leigrama mi de amatta changde madudadi hojik ai kari chagani hojik ai kadai di chagani sidane ba mai khungthang ani siman khalli si hospital da kamai chet ka de hayeng di communist party na congress party na ai khoi ne government paira di ana layeng da khoi lupam sikim tingandana mi punong pulayeng ne lauthui manifesto da happy som da ding asagi hayeng communist na congress na government paira pdu ngaingam de mai pa du ju na ri na he pam na he ri ba adadi mai pina aingonda hojik pisa pibi ba mi sina maru we na khale e ba adu dang asai gi leba ki afa phata punam gi amatta sang di ha ba adu da ne ba khoi gi laira ba leba oi ba economic phibam so ba maram mayam si dagi Manipur gi miyam punwang na leba si dong si tor phani khangi si mi ji corrupted person ni khangi si mi jina Manipur gi chimi chor leba si manga ni khangi but upai leita na magi khong ja thanging da masani ya da ba kaina je nandana bor mala huan laga boring mem da thin gi du ga cham mane hai pani da ana masi khudimak si ngak chok si har ga di sum ba punsi gi awa na gi saruk te yam kana involve tau dri ba ko sei trai pan da gi na bo tha da ba hu da gi na khara inkhalak pa gi yum ga pan ji mar ki naro gi young generation lam le dai mostly mung manung gi involvement ji yam kana pu dri pani oi loim bak ti na te sas general wen hai pani ko ta khara am di puram ba su yai adu general oina makoi mama na mapa na machin manaw lai mache matei mamyam na makoi khara free tha doi ba yamna nungai ba matam gi peret na masigi matam china ima se ipa se ise se indom cha se ima bok se sen dung gi phibam na maram moidana aphawa wakhan khan mangam dra phai khalasu ma upai leitre magi sumo wasaki thori na mi gi pam da sen du paisal lu badagi wasan sana mai pan na wasan badagi adagi garabadal lai ba ngang pallaga wasan mayam ji taw badagi upai leitre khoi indom cha se khoi ise se teimis adu orgadi akhoi siu mayam jina Manipur sing tung kal hautragadi pumang mang ba tare na dugum mayam du di khara gyan ta si sine ba lokthou cha tho paisa lokthou cha tho but pirak pum matam da di sine phani ha na da ki lok sabha da leba kai ba tare hada akhoi chahi tere kuta pudam ka tau gi hai ra ba koi thai na chahi tere kuta pudam mai hum morok tau na adi chakhum no hoi jel mai tha ba yairi leng da koi nu pi myam pu gi ba si amu ha nai koi tau gi hai ra ba
इतिहास होइना तमजेब्रा अखोइगे मिटमांगना संसंगना अमुक नवहोंगनाबा थौदो मोइना अखोइ तमजिराबा अदुगदि मदु इतिहास होयलाजे मोना हलाहलगुमजे हारगदि अखोइ अदोमदा कोखर थादबजु चंगे अदुना अखोइ नहारोन ज्ञान ख ताब चंगे मतम सुनो सिलकदोरे ओजा अखोइ कनोदा सिलकपसिदा ओजा आई सरा सलाम दम तलाक्सगे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ओजा अखोइ सी पंचायत इलेक्शन बॉक्सी तौददना अदुगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन से तौददना हौजिक लेरिने इलेक्शन की मतम सिदा अखोइ सोशल वर्कर मया पॉलिटिकल सोशल वर्कर मया मा तोलागा मागी सोशल वर्क तौगी डिजाइन दुनि ngसाइदगी हाइनरइबा मयाम सिदना सिगी वर्क कल्चर सिनि हाइनरिसि हौजिक फावबदा पंचायत इलेक्शन तौदबा अदुगा अखोइगी अनरेस्ट सिचुएशन अमसु लैबा मसुगुम्बगी सिचुएशन सिदा एमपी इलेक्शन दम तौग्रिबनी लैरिबा मदुदा याउबिगदबा पॉलिटिकल सोशल वर्कर सिंगदुना अखोइगी मसिगी केयरटेकर दुदा अदुम अखोइ थवाइ यावरगा लैरबरा खोंजेल अमौ फोबा खोलाव अमौ फोबा मोइगिने हाइबा प्रेशर अमत पीबगी ममी से होय कोर्टबुदि चटपगी वा हाइनबसु लै अदुनो वेरगसु अखोइ हौजिक लैरिबा इशू सिंगसिगा सागोनना मसिगी प्रेशर तौबा याबा एरिया सि कदाइ जगादनो एमपी इलेक्शन तौगिबा दुमाइना अखोइगिसु साइगी सिगी पॉलिटिकल अखोइ पावर शेयरिंग सिदा यामना नीडफुल ओइबा इंडियन डेमोक्रेसी दा नीडफुल ओइबनिना मसि मांगनबा यादबनिना स्वाइ एरिया सिदा कमाइन थंबिबे ओजा लोसलप तेंतक थंबिरो तेना आई हाजगे अखोइगी ngasi kharani gi mamangda election commission of india na ko अखोइगी प्रोग्राम अमा तारीख तु डायरेक्टली आयां निंजंग दरे को अखोइ प्रोग्राम अमा लय हेलो डेमोक्रेसी हाइबा प्रोग्राम अमा टुपीगा दगी अखोइगी टी शर्ट का हेलो डेमोक्रेसी हाइना तौबा अखोइगी अमा लय येनथोक्तना को अदैदुदा अइना मी खरदा हवे अखोइ तरा अमा कुन्नमता ओइरसो हेलो डेमोक्रेसी की दु लिटलसी टुपीगासु उप्पसी अदुगा को अखोइना अखोइगी प्ले कार्ड खरा पाइरगा अखोइगी मफम अमदा ngaktang famsi प्ले कार्ड ददी इगदबसे अखोइगी डिस्ट्रिक्ट immediate district council election immediate panchayat election immediate local bodies election hello democracy aina pungkhai muktang lausira haina hai kanda अखोइगी मयामना फागी तारगा अई वादो अखोइगी अदुम फागी ओइना लौखरेबा अदु धकार लेब अखोइगी अइना तेना हाइजनिंग से कइनो हाइदा अखोइगी भारत की संविधान से इम्प्लीमेंट तौननबा सिदा याउरिबा अफबा पोतसिंग से इम्प्लीमेंट तौननबगी ख्वाइगी मरु ओइबा पोत अमा मागी पॉलिटिकल साइंस ता लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हाइसे सी मरु ओइबा अखोइगी सब्जेक्ट अमा ओइना स्पेशलाइज तौना तम्मीने अना राजीव गांधी की मतमदने माने प्राइम मिनिस्टर ओइबा मतमदने कोई पंचायत शक्ति खरा पिरम्मी से हाइदी काइथोरइबा पैसा नुसा चौखत थौरांगी करी करा मयाम से अखोइगी ग्रास रूट मसागा प्रजादुगा हथेंगना मखोइना सिजिन्नबा ngambagi शक्ति पीबदुने हाबा हाइदी नॉट ओनली मागी पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज तौबदुदा नतबा मागी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो अदु इम्प्लीमेंट तौबदासु अखोइगी सरुक याहनबने हाबा पंचायती राज की अखोइगी वाखलोन से गांधी जी की वाखलोन अमदगी लौरकपने अदुबो पंचायती राज की वा फमसे अखोइगी श्री राजीव गांधी ना प्राइम मिनिस्टर ओइ मतमदा इहान हाना मसे अखोइगी यामना प्रोग्रेसिव ओइबो मोंगदा अखोइ कइनो से इम्प्लीमेंट तौ हौखिबने अदु सिगी इंस्टीट्यूशन सिंगसे हुजिक्ति अखोइ सिदादे नते अतै मफम खुदिंगमक्ता लोइनमक अखोइगी डिफंग तौहले लोइना सेंट्रलाइज तौखरे आर्थदि पंचायत इलेक्शन तौदबा के आर्थदि अखोइ एसडीओ ना नत्रगा डीसी ना ब्रोकर ऑफिसर ना लोइ शक्ति पाइहन बनेब डीसी ने लोइ शक्ति पाइहन बनेब अना सीदी इरांग लैगेरा लैरोइरा डेमोक्रेसी की मतुंग इन्ना मतम चाना अखोइगी इलेक्शन से अखोइगी तौहनगदबने अदुगा चिंगी इरांग सिगी वाफम दसु सिंग तंगी हुजि इरांग लैरिसे सिदसु डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन मतम चाना तौदबसिसु इशू अमा ओइहिबनेबा हुजिकी अकोइ इथनिक क्लास की यामना टेंशन मयामसिना अदु काउथोखिबनेबा असेंबदि चिंगदा लैरंबा अखोइगी अहानबा प्रॉब्लम से ट्राइबल सिंग याम सावबसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन तौदबसिसु अमनेबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन से कुइरबनेबा तौद्रिसे अना सिगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन
adai panchayat election aduga kaino haise akoi municipal gi local bodies gi election si tawdana akoi gi democracy se mapung phan na ba khotna ba haisina samaj gi leiriba problem mayam se solve tawbada akoi gi miyam se grassroots gi miyam su saruk yan ba amane ba se sum chumna election tawraga ma parthan oi khare adu da na te ba naina toi na tro akoi election haisi da thabak ani tawe ba ko tension akbada ai hak haise amana akoi gi बहुत थादा बगी अखोइना प्रैक्टिस तौबदुमा लास्ट लोरे सेंटेंस अमा बहुत थादा बगी एक्सरसाइज तौबदुमा अनीसुबा अमना लाइबाक की इशूसिंग मदुद नैनब नत्रो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पीदोइ नत्रो सोशल कॉन्शियसनेस पीबै थबक तौब नत्रो अदु अइतारदि पंचायत इलेक्शन लोकल बॉडी इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन तौदबा हाइसे डेमोक्रेसी की मायुक्त लैबा पोट अमनेबा इमीडिएटली तौब दरकार लय ओजाना तौलरद अखोइ केतन लाइन अनि द थंबिबा याब्रा अखोइ सोशल इशू सिंग्स द लाउब खोंब ngамदबा थबक तौब ngамदबा अखोइ वर्क कल्चर लेतबा सोशल वर्कर सिंग इलेक्शन की मतमदा कैंडिडेट ओइनबा थोकपिरानु हाइबसे करि थंबिनियो मसिदि याम चुम्बा अखोइ गे मणिपुर मियाम पुनुना चादा चाम सपोर्ट तौगदबा वाफमनी लनाई नते केंद्र की कनोगी इंटरेस्ट हाइजब नते मरम दे दुगुम यामना तेनबा मतम थोलखिबा वखल यावदबा अदुग प्रजा की अवाना सि कुइना शेयर तौब ngमक्तबा कांगुदुन भोट काथोखरकांदा इलेक्शन जिदि भोट काबजि याम लाइब जानी ना हाइना खनगिबदुना मखोइना भोट सि कार मतुंग प्रजा की तौरकदौ थबक तौदे हाबा हयेंग जु भोट मतमदा मु पैसाना थोंग छार लाला लोरेना मै याम लाइना खलकपदगी मणिपुर स्टेट की इशू खुदुमते थवा यावरकते मणिपुर की डेवलपमेंट थवा यावरकते तौगदब थबक थवा यावरकते मियोइबगी राइट इंपोर्टेंस पिरकते संविधान बु काई खुमनते मरम मसिना सिगुम केओटिक ओइबा सिचुएशन जिरा लाक्तनबगदमक यामनो वाना वाक तौजरकपा प्रजा की वैल्यू जी वांगना थंबा प्रजा का ताथोक तासिन तौनरगा वाना शेयर तौरकपा दुगुम कांगुदो अदुदैद प्रजा म्यामना हुप्तना para ngasagi akhoi ngasagi nga asiba nga toba aten ba kambudo madu para tambiro aduga hujiki wajara iba myamda minungsi phawbiraga manipur sang tang kandaba yade bharat ta prithvi da manipur ko bulebak se achukematik marui ba achukematik power leiba achukematik haicing balam da mamani habse utna na buidong ta dugu matik mangam leiba matik miyai leiba miyo myame assembly da phaman ba thau tai aduna tragadi khoi hujikse असी हक्चांगी कूदा कटनब लेसिलक्त्रबनी कू सेमनब होनबदा अखोइसे अवाब मोरे अदु लेगिदब मफमद चलगा तेंथादन कप्तना पी सिंथरगा लेकटपगी महौता सीदन बुइदमता खोइ खुनम होनबदा माइ वनजिन मथौ ताइ अदु एक्टिव ओइबा पॉलिटिशियन म्यामा लेजिस्लेचर म्याम खनबा हाबजा प्रजा खुत लै मरम मदुरंग हाकी ओइबा मोइथेन पंगदबिगनो मैजिकता मित्रंगदा पंगदबिगनो माना तौरिबा पुनमुतु खंगगा चाथोकपियु नुंगाइथोकपियु मदुना माइ मागी कैनोनी अदुगा भोट पिरकप मतमददी प्रजागिदमक्ता आइना थादगदोर भोटसे मणिपुर इमाबु सेमगदोरिबनिको हाइबदु वाखनु खनबिरगा यामना ममन याम भोट पिरगा मणिपुर सि टोमथिन गानबदु स्टेट अमा इंडिया दमदि पृथ्वीगी म्यान मसक्ता आसियना अरोइब राउंडा ISCOM discussion time में थमजाई द टॉपिक वर्क कल्चर ऑफ सोशल वर्कर मसीबु खनन नबी दंग तेलेंगसिन बी की पे kai खुनजर बगे सिंग डॉक्टर सोराई सम मनाउटन स्पोक्सपर्सन MPCC अदुगा सरत सलाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गेस्ट अनिमपो ISCOM discussion time में के दि अरोइ बोइना थागत जबै kai खुनो फोंदोक सबगलोइन नंगा सिगी दंग तदि ISCOम discussion time मियंग ताबिरि ब ख्वाइ खिबि पुनु पो अरोइ बोइना थागत जबै kai खुनो फोंदोक सबगलोइन न काइनिया थंग निजरी पिनबिरसि खुरुमजरी